video mà salama khan cube chung chang kan soi to tun tuma chon cuboid lowen le lok tai la cube kha kan thra chiang to in karinga cube kha a volume formula chu a lateral surface area chu a total surface area chu ti khan kan soi ni chuan cube kha a formula chu l cube ti kha kan soi to chhuah dan thlengin kan soi to 4l square ania hei hi 6l square hei poi kan soi vek to ni cube pian chu inting yom kha square box manga siam khani ta ni tunta ma chuan cuboid lo entai la rectangular shape devina tung sei dew to ni hei hi cuboid intini cube pa khan hei hi l kan tia l ani chon l ve kan nia hem kan a tlang hriam lai a h ho hi anin chen vek avain l vek tin kan soi thei ta ni l vek an ni ta ni chuan cuboid a po hian helai tlang sei zong hi he ne hin chen photanga hnuai point chen anga heta a hnung lama kal phei po kha chu l ti vekin kan soi ang length ni ta vek ta ni chuan hei l ti chi khani ve ta lo ta ni helai chho hi chu a chung phek hi hei box te po in nei nga notebook te po ni thawa hei notebook te po hi hei cuboid shape thaw ania san zong ania ti chuan a chung lam atanga kan en chuan rectangle angin om hi mo khang khan hei rectangle ani ta chung lam atang hei l ania hei l ani chuan hei hi bread ni don ta ni chan chu ta chuan l ani vek na chan chu an sei zong in an vek avain variable dang alphabet dang manangai lawa chuan l in tianga l in danga hei hi chu l vati ve chin lawa bread number ang zong pana dang lam to don ni bread chuan a san zong ho hi height an lon ni ta vek ta ni hei h ni ta ni q pa khan hei le hei hi hemi pei sei zong pakhat hemi chho zong pakhat le hemi chuk pakhat hi an multiply veka l into l lo ni ta chu l into l chu l cube ani ta chu volume formula ani ta helai chuan hemi pei sei zong pakhat le chho zong bread pakhat le chuk zong tho ka multiply le lbh lo ni vele chi thunga length into breadth into height kha cuboid volume cho chuan a formula chu ni le mai a chhuah dan kha chu rectangle ti hian ni ta ni thingphel inei ta hei thingphel pakhat ani ta hei thingphel ni ta ni he thingphel ang sei chunga hian ron ser chuan le don ta la thingphel kha heng thingphel te hi insert chuan thap se tiang hena ron chok don ta ni te hen ron insert chuan don ni chu hemi rectangle area formula hi l into b lo ni ta lb area of rectangle chu length le breadth multiply mai tur chuan lb mangkhani han chok ta a area chu 10 alo chok ta in tir nan on chuan chu tiang 10 hlir chu pakhat pani pathum pali non om chuan 10 vek an area khan ni ta ni 10 vek ni ta chuan tia kan da tho hian thingphel kha enganga tam khatlat nge om kan ni chuan 10 chu engzang elo ni ta 40 lo ni ta ni chu area pakhat kha 10 in chok chuaka chu tiang hlir chu enganga tam nge san zong hei ain ser chuan zat kha multiply mai tur ni ain ser chuan zat chu height angin en ngai nga chu h in da le che khan lbh khan hemi cuboid da thingphel tam lam pang thing tam lam volume kha chok chuak thea chu wang jon lbh lo ni tin ani chu lateral surface area in le taina lateral surface area ni chuan a chung le hnuai tel lo hei hi bomb siam taula hei paper ni ta a chung chin kha kan hong dei ni chung chin om lo a an hoi pho kan la chuak dei ang khan ngai ula chung le hnuai kan la chuaka atlang kwal hemi lai zong kha hemi kwal atlang kwal chau kha q pa po kan lo sei to kha lateral surface area kha chu mi tlang kwal cho chuan a formula chu ta hian kan soi don lateral surface area chu mo kha phe khat hi hei hian en taula rectangle shape ani hei hi nichin khan ka soi tong khan helai pei length tin kan soi vekanga hei hi length ania
hei hi breadth ani ta hei height kha ni ta ni hemi chuk hi chuan hemi hi rectangle pian hin la chuak taula hei hi an hming kha l ania achuk thlaga height ani ta ni chuan hemi area chaw chaw don chuan hei la hi multiply mai tur kha ni ta chuti ni chuan lh lo ni ta ni khi ta hnunga pawh hi omania chu lh panin oma a hma le hnung 2lh ti meng o a hma le hnung ki chuan hei en le teng a tlang sir pakhat te hi a hminga khan hemi chauka breadth ani ta chukha height ani ta breadth into height mangin hemi area hi kan chok chuak thei ta chu bh ti le taila helama sira om vele tho vain 2bh lo lianga bh pani chuan hemi te zong zong kwal kha enganga zaw nge bel khom vek chuan ti jon bel tamei la chumi te chu plus 2lb 2bh bel taina common lang o ta hian 2 a common a h a common a 2h ka pona chok don ti na ni chuan bracket chunga lom tur chu l plus b chi an bang to kha khani ta ni hei hi hemi equal curve lateral surface area cho chuana formula chuni ta 2h l plus b h hi tlai hian an ziak lo thina heta zia poi lo heta tena thun chuan an ziak dei thina chu 2 l plus b into h tiana pona hanan wada cho le kher thina kha chu poina omlo total hian le taila total surface area chuan atlang kwal mai baga khan achung le noi po tel to in ti kha video ma sa ga soi to kha achung le noi hi bel le taila achung hi rectangle shape tho kha lo ni chuan rectangle shape pa khan helai phei kha length ani ta hei kha breadth ani ta l into b hemi rectangle area formula kha ni ta ni chuan an hnuai lampang che hemi phek ng che om vele l into b chu lb pahnin om tinan ta 2lb mo hemi at lateral surface area tlang kwal zong zong an heiva bel mai taila heng ho zinga hian hei chu abang so lai le hein ta hei chu helai le helai soina ni ta plus achung le hnuai kha 2lb non om le ta ni ta chon common han la chin ta ila common om chun chu 2 chia om ta ni 2 pon in da chuanga lh plus bh plus lb hei formula chu lo ni le ta ti chuan ta hian total surface area formula chu 2 du ziam ma sakte lb hi kan ziam sa dei nge lb plus bh plus lh hei by heart le ngai le tinani chu ti khan hei hi by heart tur ani chuan hei ba ka hian hei chu class 7 8 vela po omin ka ria 9 le 10 a chon chu tiwakin man na tur high school a chon om vak lawa engponi se hei chu by heart tel tho tha ato le kan zir tura hian figure mum ho mo cylinder ti te mum ti khan a bial nei ho hei tlang bial kwal to ho chuan cone ti te chuan hemisphere te sphere te frustum te kan zir lai dona kan ria tur chu heng ho po hian volume formula ron nei thewanga chuan surface area formula ron nei surface area khan pahi na penga surface area khan pahi na penga lateral le total in lateral kan ti khan eng soina nge kan ti kha achung le hnuai tel lovin total ni chon chung le hnuai na sir zong zong le na vai in soina ni ta chuan nakina chuan a blc ho hetiang blc ho wa chuan achung bial achung phek tel lo le a hnuai phek tel lo chuan atlang kwal so hi lateral surface area ang tho hi aron omanga achung le a hnuai po in chin phui tiam vek chuan total surface area ni ma se thil bial hetiang kul thil kwal to chuan lateral ti tong kam hi kan thak dona lateral ti phang to loin heng hawa chuan achung le hnuai tel lo soina tan khan curve ti kan phang vek to doni curve surface area kan ti to doni chu CSA kan ti to thunga ti khan kan soizo tak cube le cuboid kha figure tung chi de woni ta ba ka hianin thil kwal chi curve khatiang chi khala om le tu na kan mong hian hei formula chu ni ta ni heta hi hei tia bial chi tuizem tui barrel te pon yang chu tin heng te po kon ania lukhum ang pon tian han ti zoom ula alai a eng lo kha bialanga zana zui chotel telin khang chi te khani ta tin heng te hi hemisphere lo om le ta ball kan tiang chi thil ei na ta na kan man ball ang khan lo mi thla le ula chuan
hi sphere lo omle ta sphere chu thil mum khani maya mum circle ani lo ne circle nen thiat pol lo tu ne amu mani chuan heta hian first term atom bera hen lo oma hei class 9 July ala om lawa class 10 tan bi kala zir tu rani ta hei hi atopa asangin hei chu achung pali ho hi kan zir chik zol big doni tun tuma chuan le ana adon le first term hi ti thei huna kan ti chunjam lenga ti chuan helai hianin formula atam khop maya a by heart ve de ulo chuan tingai na om lawa cho don khan equation a khan eng figure nge ron lang ti aron a figure ron langa zir khan lo by heart zung ngai ni chu cylinder tan ringot po hian pathum om pheta volume oma curve surface area anti ta chon lateral surface area kan ti to lo ni curve ka thil kwal achung le hnuai tel lovin ti na thoron ni la don ni chuan total surface area chu achung po hnuai po tel to khan a total khan a surface area pumpui kha ron yanga kona po formula pathum oma ti zel khan hemisphere sphere takhian henai sphere hi chu achung le hnuai tel lovin han ti kha thei velo mum pul chu wang chon hetiang ati chon achung phe ki tel lo ta se chung chin nei ta se tiang te pon hnuai om ta se chu tiang tel lo zel chon kan chu chon curve surface area khania chuan sphere chon curve ka om thei lo wa surface area ti to pian soi me hemi te pathum hi lola soi lo lokila hemi te pathum bi khi hemi hriat chuan hemi chu hriat thei mai ani wangin tun bi ka chuan heng figure pali cylinder cone hemisphere sphere le first time hi kan soi lo wanga an volume te an curve surface area te hemi te pali bi khi kan zir chik don ani hemi te hi hazel kan tum don ni chu chuan alo chho dan hi soi vek don chuan soi tur tam lu tuka an chip neu chuan sphere ringot poi soi tok turon oma tiang khan chana om veka chu wangin cylinder bi khi ka soi fia deu big ringot ang hemi te pani aba khi chu kan by heart mai don ni a by heart all sam dan deu po tlem hanzia rem all sam deu dan kan ngai to don ni kan zir tur jong chu cylinder cone hemisphere sphere an volume theu le an CSA theu TSA takhi chu poimo lutuk lawa ma se by heart lem lo po hemi tanga cho dan hi ka hril don chu ani chu cylinder big hi ka soi chik dewanga aba khi chu a by heart in kan by heart don ya cylinder kan ti chu heta kan huang hianin tuizem amo hetiang barrel hi lo ni ta se khani ta ni chuan achung hi bial ta a hela hi bial anianga he anhoi poi bial ta anin tia chia chung bial le hoi bial hi chuan hela hi ti hianin angil thata ni chu achung bial hi hetain lo la sang taw la thil bial reng chu chunglam atanga thirin thil bial reng chu compass mangin ti hian hei compass ang khan ta se tia koi kaw thei kha mo instrument box aminga tianin han ti bial ta pap ta center alai khanina zoom in chuna ti hian in ti bial thina chuan hemi inkar in ti bial kwal na inkar chi hi radius kan ti thin khani ta hele hela inkar hi radius khani thin ta ni chuan hei kaltlang ta se radius hi ta kaltlang ta se diameter ni dona omje chu alai tanga hemi inkar hi 5 ni ta se hei 0.5 ron ni thawanga chu ti ni chuan diameter kan ti chu kaltlang hi chu radius voi ni khani meya diameter ka question aron soi chuan diameter chu 20 ani ron ti chuan diameter hi a sei zong chu scale te in 20 ni ti chuan a radius engzan nge kan ti chuan a chan ve ka 10 khani ngal mai tina ni chu tiang bokin a radius chu 10 ani a radius chu 10 ani a diameter engzan nge ni an ti chuan 10 voi ni ka 20 kha diameter ni vele mai ti khani ta chu a light ta ka tanga hemi inkar hi radius ani a hei hi a center khani ta se hemi light ta khi hela inkar hi radius khani don tin ani chu tiang bokin a hnuai a po hian ta hian a omani chuan hei radius ani don tin ani tuizem in nei chuan achung bial lai kha mo chuan a sir hi helai hi a san zong khani tamme hei barrel kha hung taula enganga sange le tangin te chawin hela inkar san zong hi ti vel kha in soi don chuan height kan lo ti le tamme ta chu san zong khani le ta ni ani chuan cylinder reng a chuan thil kan nei tak chu radius le height hi om nge zel tina ni chu example ti han soi taila hei poisa thir cheng ni thir ni ta se cheng ni thira ma ang che chunga tiang ka data spring angin ka pot kaw ri ni chu chuan hemi pakhat hi hei poisa thir hi cheng ni hi ti zong hen kan en chilang cheng ni thir helai poisa thir kha cheng ni thir kha ni ta ni hei cheng ni thir hi ta hen ka data ang khan ngai ula
he cheng ni thir hi a area hi chu chuak on ti chuan circle area chu in thratonga circle area formula chu pi r square ani pi r square ni tani amasa inge ni cuboid ale cube po area chu zau zong ani ti ka soi tong kan hemi pakhat zau zong hi pi r square khani tani hei hi unit khata sang eng unit amote khong alo mang tai la cheng ni thir unit asang alo ni tani chuan he cheng ni thir hi a zau zong chu pi r square mangin kan chaw khan tir nan vek ni se hei hi a area ron chuak chu en tir nan 6 lo chuak ta se 6 lian ani lo ti tai la hei hi chuan hetiang zel hi achunga han cher chuan ta trek tai la hei nem thata ula mo chuan hei hi 6 hlai ani ta pakhat hi an chia vaina chung poi 6 hlai lenga 6 hlai ni lenga 6 hlai ni lenga pali karem chhota pakhat pani pathum pali omjia chu tikhan country thei dan ta to chuan cheng hi thil kha anin rem chhawani tikhan country thiam thei to dan tur chuan hei hi engani da zom vek tai la ti hian chuan cheng hi thil pakhat khan china example ka man khan a area kha azam zong pakhat ka 6 ani ti ka soi kan soi ta hei 6 ani ta chu ti lo ni chuan pakhat hi 6 ani chuan adang poi 6 vek an yenga 6 engzan nge ti ka chiar chhotai la khat ni thum li kha in cher chuan ta se khat ni thum li hei unit khada sang zel khan ngai ni thum li ni ta ni chu asan zong ta na hemi unit hi mang tai la san zong tan pali anom ta 1 2 3 4 ni ta ni chu asan zong so hai chu 1 2 3 4 ani ta a hai chu bang chuan hemi hi asan zong anga kan ngai chu engzan ya lo ni ta asan zong chu 4 ani ta 1 2 3 4 ni ta chuan phek khat area kha phek khat kha pi r square mangin kan chaw chu kha 6 chuak ta chu tiang zel chu pali kan rem chawa multiply mai tu ni hemi a area phek khat area ku hemi phek khat area kha area phek khat hi hemi area hi asan zong den engzat nge sang asan zong kha hei unit te asan zong nen khan multiply la ti chuan hemi poisa thir pumpui tamlam kha ron chuak ta poisa pumpui thir lam poisa pumpui tamlam chu a area khan engzan e pakhat chau area kha kan chaw chu ka 6 ani ta area pakhat chau ka 6 ani ta chuan engza da sang angin nge kan ngai thei bok ani chuan 4 anga sang ani h kha mo chuan 4 lom ta 6 4 zar kan ti khan 24 alo ni ta hei hi hemi thir tamlam hemi poisa tamlam ang khana ngai thei ta ni chu hemi tamlam thil tamlam kan ti ka chu enge kan soi kha volume kan ti ta ni chuan a formula hi pi r square h ani na chan hi enge kan ti chuan pakhat phek khat te ka circle pian ani ya circle kha engmangin nge kan chaw chu kha phek khat kha 6 kha area of circle chu pi r square ni ya hemi phek khat kha pi r square mangin kan chok chu ka chu tiang hlir chu engza da tam nge in rem chho tiang kan height angin kan kalpui le multiply by h ani ta multiply sign is here kherangai lo multiply sign zek lo point arukin om thawa chu wangin a formula chu volume chaw chuan a formula chu pi r square h kan lo ti ta tina ni chu pi r square hi area of circle pakhatania chuan engzat asange ti h ne na multiply khan volume formula chu lo chuak tina ni chu kha volume formula lo chhuah dan chu ni tapota ado le chuan surface area hi lo elai tai la surface area kan ti hian curve le total kha om ka ti to kha om je chu curve hi soi ma sang cylinder oma tuizem te ni ta se chuan he tuizem hi anwai apopa thla ka nga ya an la thade me ya hnuai chu la thade hei hnuai ai akotlang to ni chu a chung chin po kha an la chuak boka hei chung chin ne hnuai chin an in tel lo ni chuan rangwa khor ni ta ni hei hi tian rangwa in hei an khor ta chuan rangwa an khor hemi tak hi engza da lai nge ti kha hemi zau zong hi abang chaw kha achung le hnuai tel to lo kha chu engza da zau nge ti kha thiram an man zat kha engza da lai nge ti kha an zo chu curve surface area ti chu ni ta ni chuan ti hian soi fe don tai la paper mang hian hei paper ni ta ni ti chuan thir rangwa ni ta se rangwa khor kha ni ta se in rangwa kha ti hian in han khor ta
thì hiện ông đó này chú in một thiam bằng đó hay hình này ta này chú chúng lên hoài là tel lâu hiện hay này ta chúng lên hoài là tel lâu in hay hi cylinder kan ti chu ni ta ni chuan he paper hi enganga hlai nge ti kha zo ta ni ber mai chu kha rang wa an khor na tur kha chung len huai tel lo khan chumi a chung len huai tel lo wa khami atlang kwal chok soina kha surface area kan ti shim shim mi abang zaw zong ti na ni meya surface kan ti khan atlang bang kha surface ani ta chuan area kan ti zaw zong ani se chuan atlang bang hemi bang zaw zong soina ni ta ni curve fatal kher hian aqual lai chau ti na ni le ta hemi aqual chau hi curve ti na ni le ta chu wang chuan curve surface area ti chuan abang atlang bang zaw zonga po a curve lai chau aqual lai chau ti kha soina ani mai chuan hei hi a chung len huai la tel lo miao chuan hei hi ni mai a han phel thiat tai la khamirang va khor sa kha an chet chat tai la ta hian han phar duai mai ula kha in phar chuan eng pian in nge lo lan de kan ti chuan rectangle ani hi chuan rectangle a reng chuan kan hriat angin helai phei hi a length ani nga an huai poi length ani anin chena bread point chen ta ni chuan he rectangle hi a area hre thei mai tai la mo a area hre ta mai tai la chu he paper hlai zong kan chok chok ti na ni mai nga khor chia khan kha a zaw zong tho khala ni reng dona chu wang chuan kan phakar dona ni ama formula han mang kwal vel lo khian pi r square h manga cho cho turania hemi equal zaw zong hima se phakarila phel deila rectangle a chantir deila chuan rectangle formula all ro puisia a length le a breadth multiply mai khani sia length into breadth mangina area kan chok chonga kha paper kha bang zaw zong kha an khor nuwa po khan a zaw zong ala ni reng dona chu key formula mang te do lo khian cho dei kan tum do ni so kan phel de ang khami heti an roll cylinder anga ani kha chuan a curved surface area ten on equal vela chu formula chu 2 pi r h ani by heart duanga ya phakarila phel deila rectangle changse a area la ila zaw zong ani tholom ti khani chu rectangle area formula kan hriat ngai ta all to ka chu length into breadth khani ta mai ta rectangle kan nei chuan rectangle kan neya he kan phela mo length into breadth he kan multiplying a l into b tinani chu lb mo l into b length into breadth mangin he zaw zong hi chok chok mai la ti chuan curve surface area chu kan thrian ni mai lom ti thei ti ka ti na ni chu ti chuan hemi length hi en tir nan mai 7 a sei lo ni ta se hemi phe hi a breadth kha 4 a sei ni ta se a area engzan nge yang non ti chuan a area chu 7 4 zar engzan ni 28 a zawani 28 cm square zaw zong reng chu square unit ve tian video ma sa khan ka soi tong khan tian zaw zong zen in rin trawila square om thei zat soina ni ka ti to kha chu centimeter square zaw zong surface area chuan square da zel tur ti kha kan soi khania 4 7 are 28 centimeter square chok mai tani l into b mangin mo length into breadth mangin length ka 7 ania breadth ka 4 ani sia 7 4 are 28 lo chok tina ni chu hei hi rectangle anga tia po thiat hian all dei zo kan ni mo a formula ka all c lb length into breadth mangkhan abang zaw zong kha kan chok chok mai tina ni hei cylinder angin tian kan roll le sin de nge cylinder anga ka roll chia hian kan hmuang hianin hei tian om ta ni he rectangle kha kan roll a cylinder anga changta dei ta chuan a length a helai sei 7 kha a in roll ta ti hian hemi sei zong hi tian phel mai la hemi sei zong hi helai tang helai kha 7 ani ya a in roll ta ka wang khan 7 ani to don lo tina ni me lo 7 ala ni reng tho ta hemi hi 7 khani ta ni chuan circle angin tian a in roll ta ka wangin circle ani ta hei tia ka ti khan circle ani ta ni mo a chung bia lai circle ni ta ni chuan circle a reng chuan hemi kwal hi hemi tia vir kwal hi circumference tin kan soi thin ta circle oma hemi arin kwal hi seizong hi shui ni ta se shui kwal seizong hi circumference tin an soi thin ta ni c ti me circumference ni ta khami kwal kha circumference ania chuan circumference formula chu area formula kan hriat ang thokan circumference formula pe hriat to ne area formula kha heta kan lo soi to ka inge kha pi r square khani ta ni chuan circumference formula hi 2 pi r ani thungani he chu class 6 7 a po in hreto turanga yan
hei circumference formula 2 pi r ni ta ni chuan hetia kan roll chia hian rectangle ka kan roll chia khan alo bial ta chuan helai kual kha ama kha chuan hemi phei sei zong ka 7 ania 7 ala ni reng don thawa a ming chu rectangle te kan po phat lai khan a ming chu length kan ti khan ta hei length khan ta a han roll tak nuwa chia khan hemi kual hi length ni trin kha circle circumference a chang ta de me circumference ni ta ni chuan rectangle ni lai khan helai chuk thla kha breadth kan ti khan ta length into breadth ta kha tia barrel anga kan khora kan han tun tak ruwa wai chuan san zong a lo chang ta me hemi kha height kan ti le ta me kha an ming chawin thak ti na ni chu a ma length ni trin kha ma length kha circumference til bia la lo chang ta circumference ne a ma a breadth ni trin kha kan han tun ta ga chuan height a lo chang le ta boka chuan he rectangle formula kha engang manga chaw chawng e kan ti kha area formula chu length into breadth ani lb ani ta heta pon apply ve me la length kha circumference lo ni to c lbi a khan c circumference b kha height lo ni to into height ti ta circumference into h c into h lo ti ta na chuan circumference ko enge formula kan ti ka circumference formula chu circumference of circle chu 2 pi r lo ni ta ni h hi la omboga into h ni ta 2 pi r h ron chuak ta ni chu hemi curved surface area chaw chuan a formula ka 2 pi r h chu lo ni ta mai te na ni ani na taka chuan hei hi 2 pi r ta ki circumference khania mo circumference kan ti chu c khani ta chu c tak chu hetia kan han thiat khan ani na taka chuan rectangle tan khan length khani ta reng ani mo chu length into breadth formula tanga rong kal thau ti na ni chu length ni trin kha anin roll ta khan circumference a angin kan ngai ta length kha c lo ni tonga breadth kha san zonga h lo changa c into h l into b kha c into h lo ni ta mai ti na ni c kha a formula chuan 2 pi r lo ni ta boka chu ti ni chuan curved surface area chu rectangle kan ti na khai nang reng 2 pi r h chu rectangle area length into breadth atanga ron kal ti na ni chu ti chuan cs chu kha khanom ta se ps ve thung total surface area chuan hemi hi te kan khor khan tuize mang khan ngai la afia duin pasia te kan han khor ta ti hian te kan khor hi chuan enge ni a chung len huai line pin lo wangin curved surface area hemi rangwa phek lai zong chok khachu curved surface area khanita chuan a chung hi chin ta ila a hnuai po chin ta ila mo a chung len huai chin ta ila he chin na ta na circle phek khat in ka china a hnuai po kha circle phek khatin chin ta bokila ti chuan he ka chin ve ta ni chuan a chin ta na khan hei hi lo ni ta se kan china a china chu circle piani na oma kha abiala a chung chin kha hei hi ni ta a hnuai kha hei ni ta boka chu ti ni chuan thir phek enga mazat kan man bel le don ti na ni chu he thir phek kha chu curved surface area formula mangin enga hlai nge kha rangwa kha kan ma mo ti chaw chhuah thei to kan thre to chaw chhuana he thir phek pani lai zong hi an ron tel ve le don ti na ni ta chi chuan an vain khang thir phek ho kha enga hlai nge ti kha total surface area ti na chu ni ta me ya ani chuan curved surface area chu kan lo hre to a kan chok kan han chok ho khan example me me a curved surface area chu i choka formula mangin 2 pi r h mangin in cho i chaw chu until nan 50 centimeter square lo ni ta se he i chaw to sa chu lo ni ta ni he paper phek lai zong hi ti chuan he paper phek lai zong hin chocolate ta ila ka choka ti chuan he paper phek lai zong hi chu nge ni 10 centimeter square lai lo ni ta ni he chu chuan he paper phek po hi he ain tia chia vain 10 ani chuan he poi 10 tho ni anga 10 centimeter square ni ta chuan thir phek engza da tam nge I man ti kha total surface area chu ni ta bel khom vekila 50 plus 10 plus nge 10 mo 10 plus 10 lo ni ta ni chuan avai chuan 50 60 70 avai chuan 70 centimeter square chu hemi ta panni nena avai thir phek zong kan ma mo za chu total surface area chu 70 centimeter square ti kha kan thre thei ta tinani chu lai tanga kan hriat fiat tak deuh chu curved surface area a hian circle thil bial pani zaw zong in ang chi an ron lut tel ve don tinani chu
chu ti hian soi don te hemi kha formula kha 2 pi rh mangin kan chok chhuak ang ti kha kan soi do he hi hemi hi circle ani ta ni circle phek khat lai zong zaw zong kha ing ting kan chok chhuak kan ti chuan area of circle chu 2 pi pi r square ni ta he circle phek khat hi pi r square mangin kan chok chhuak ngai ta chu tiang bok chon an huai poi pi r square thawani ya he circle thawani wain area formula khan pi r square pani chu pi r square pani 2 pi r square pani tina ni chu hemi te pani asang a zi ai khan pani in om ti soina kha he tian in ziak dei theini chuan kan heta kan hriat chhuat tak ang khan helai paper example kan mana khan ingte kan soi kha helai kha 50 kha curved surface area nia chuan 10 pani kha kan bel lu ta 10 pani chu engza ni kha 10 plus 10 kha tian kan ron bel lu ta avai ti kan bel ve khan 70 chu ka chu total surface area ti kha soi to ta 10 hetian panin om tho wangin arwalin 20 ni ngal maya 50 plus 20 ka 70 kan tiang che khan formula ang zong chon hey curved surface area formula chu 2 pi r h ni ta ti chuan helai 10 voi ni asanga 8 I khan 20 angin ka rong kal ta po a cho chok tu pani I khan arwalin hey hi heta hen bel ta 15 an kan bel ang che khan chu ta hian 2 pi r h chu ka bel ta ni sorry 2 pi r square chu ti chuan engi om zia ni ta hey hi curved surface area khan he circle phek ni te kha ta hian ka bel to tina ni chu chuan common la taila common lang dan chu thelo kan om to lo tura ngai la common lang dan hi chu pol som level to chuan thil in angkha pona kan da chuanga chunga abang kha kan dang tina ni maya 2 le 2 an om ve ve helam le helama hian hei tang hian 2 ve ve kan ne ya pai om ve ve r pakhat oma r pani oma r pakhat le r voi khat an common tina ni chu 2 le 2 nanga pai le pai hani poka in angzel kha h hian an pui nei lo r hian an pui ane ta han pakhat awa an pui awa ne ya r pakhat chi chuan r pakhat ala chu ani chu ti chuan h lo ma plus ta hian 2 pi hi chu pon an chok to ala bang zel kha r pan hi pakhat a chok ang ngai chuan r chu 2 pi r h plus r t hi a total surface area cho chona formula here on chok ta ni chu ti jok hian ni 2 pi r h plus r t jok tur o kha 2 pi r h plus r hei hi total surface area formula chuni tani this one kha hemi ngeni cylinder big formula te chuni ta khatianga kan soi neu don chuan kan soi rei don tuka adang an huai lam mi ho song kha chu adu tan chuan mani lo zir chik mei to ni se I thil harle danglam tak lu tukom lo maro chu heng ai de chuan an khir deuh hlek zo kani aron chhuah dan kha chu khang khan omze nei vek an ni ti kha thil reng hian chanan nei a chhuah ron chhuah dan chanan nei ti in hriat na na soi kani ya adang ho pe chu tlemin an khir khan an har deuh hlek chu wang chuan ka soi to lo nga a chin chi ang zong in kan kal doni table impact poka by heart hian by heart a har du lu tu ka chu wang chuan kan vai kan hriat all sam na ai hriat all sam da ngai tu ta mai la ole ta hian in a figure ho kha ain dot dan hi poimo in dot dan kher hian ka du cylinder in hria cone in a dot don ti in hria nga chuan hemisphere hei chu mi ti dan ani lowa ka ron ti dan ke ma ti dan ani ve maya sphere nia ain dot dan kher hi ka du nia chuan hei cylinder khani ta ni cylinder ania hei cone ania hei hemisphere ania chuan hei hi sphere ni ta ni chuan hemi te pali ho ta na an volume formula theu le an surface area curve zok theu hi zirkan tum don ani chu cylinder volume le curve surface area ka chu kan lo achunga kan lo soi tong khana all to ka pi r square zia zewa hey area of circle khania pi r square h double mai tur ta chuan circumference formula 2 pi r zia ti chuan 2 pi r khan h double le mai tur ti khani ta ni chuan hey ri zong han fiam thu demin ti mai teng han ti tai la hey by heart ula pi r square h ka by heart phot ula pi r square h chuan square hi ziak to lo ula da bo dei ula pi r h ni ta ni he lai 2 kha 2 te kha khoi nge kal tak kan ti chuan he ta pai hen da ula mo ti zong khan all sam zong khan soi ni chu chin chiam meng pi r square h ania he lai a square ka ziak to ula pi r h a square kha 2 mo chuan cone hi chu a volume chu cylinder volume formula copy thatap ula pi r square h kha asira hian 1/3 mun thuma thena
hei hmun thuma thena hmun khat ani chia tina ni chu atam lam hi 1/3 ama hian 1/3 da mai turani ama hian 1/3 da mai turani chuan an hnuai lampang ho formula hi ti hian ti te ang sin sia ol nana pi r ziak vekila pi r hi ziak vekila pi r hi ziak vekila ti khan chuan kon hi hriat lok angai ta kon figure hi tlemina danglam deuh bi ka hei ni ta ni cylinder a te kha chuan achunga biala an hnuai lam po biala chuan hemi hi san zong height khani ta ni thil san zong chung hil takina ding zat turani ta height ani ta ni ta chuan a lai taka tanga hemi ngil taka ding at kha height ani anga hemi on hi height ani talo ta ni a on a hi chu a on big tak hi slant height an ti thin ta l ti nan soi thin ni slant slant height an ti thin ta chu l tiangin an denote tinani chu slant height ti chuan hei hian height ania hei san zong ania hei pon height chu lai ar ngil takarin kha height ania hei pon height san zong chu ti hana nei thawa hei pon height an nei tho anga ngai vek taila slant height nei om chun chu hei chau hi a on in rin kha ani ta ni tu na ka zia chu hi chuan ti chuan slant height nei om chun ani wangin ti mai teng ta hian l chu in da top donia slant height l chuan adot le hawi chu ol to lutuk ti hian in tiang 2 indanga 4 ma indanga mo chuan hei hi volume zok kha chu cubic unit a te kha sin sianan mangke wila volume kha cube da zokila surface area kha square unit a te kha square kha sin sianan mangila square indanga cube square mo chuan cube tho square tho indanga helam hi jun zo dera ta hian by 3 hi alana wang hian hnuai pan hi poi by 3 kha handa ve ula ti khan formula chu hei zong hi in zo ni mai chuan helai asira total surface area b kha chu engting e ka ti to kha apiana zir khan ni hei chu engting e ka ti kha curve surface area khan achung bial le hnuai bial kan bel lu le chi khan formula thar pa ga ron chuaka chu 2 pi r ania bracket in h plus r hei chun china chhuah dan ka soi to a an hnuai point ni vele chi ani kon hi hei ni ta curve surface area kan ti chuan atlang kwal hemi kwal lai chau hi ni hnuai hi a in chin lo ni chung le hnuai mo jok tel mi lo kha curve lai kwal lai chau kha curve lai chau kha hemi manga cho hi ni ta total kan ti chuan a hnuai poi chin ta se hnuai chin hi tian om ta se hi han chin phui ta ula kanan chin ta a hnuai phe kha chut tel le tai la ti na ni maya a curve surface area kha pi rl mangin kan cho to si chuan a hnuai phek chin kha bel leira phek kha chau ni to area of circle phek kha chu area of circle formula kha pi r square ani ta chu pi r square chu ta han bel tai ta hian pi r square ti chuan common la le ta ila pi pona chhuah kanga r chhuah kanga ala bang song chu l plus r pahia pakhata chhuah chuan r ala banga pi r l plus r chu pi r l plus r hei a chhuah dan kha thiam mai turani chin chia ngai ka ti velem lo tinani chu chuan hemi dei chu helai tanga chhuah na chang hriat mai tur tin chona poi mo tam vak lo hei chu chuan 2 pi r square hi hemisphere khan en le ta ula hemisphere chu hei ni ta a curve kwal lai jong chu hei ni ta hemi kwal lai chhuah na formula chu hei ni ta ni curve surface area achung bial hi la tel lawang khan ngai le ula total a chuan achung bial hi ron tel chuan curve le achung bial khat kha bel le ngai le don tina ni ta a hnuai zong curve kha 2 pi r square mangin kan chok chuak thei ni si chuan plus achung phek khat area of circle kha pi r square zel khani ta ti chuan heta phei chuan 2 pi r square ne common la ngai do pi r square ang che pi r common tram an nang ta pa an nei nang che pi r square ta na ru kin 1 ala om he a 2 plus 1 to 3 pi r square ron chuak hal mai tina ni chu chuan hei chu kan soi ta kang khan curve surface le total surface area chung le hnuai tel lovin ti vel om vel wa hemi hi a surface area formula top khani ta ni chuan hemi thi chu tangkai na vakan nei lo hei ho zong hi tangkai na nei lian deuh chu ni ta hei cho na kan hmang na sa em hei hi hriat chian tu ni voi khat ka soinon lenga in lama
ma ni thamin voi engam mazat voi som vel te ti turani skula chuan no pangte kanin eltir thina second som pakhat chungten ranglu tukin an ziak zong hanani thua ka by heart mai na zia dan thiam phot ka du tina ni chu a zia dan thiam phot ka poimo an volume le an curve surface area big char kan ziak lasina ente kan ti to gai chu he chin sia ve ula pi r square h ania square kha heta kal de se 2 pi r h khanita chuan pi r square h copy thak top tu chuan a ma 1/3 da tu ti ka soi to a chuan pi r intianga chuan kon che ka stand height helai l nei om chun kha katia l indanga chuan hei chu 2 chin sia ve ula 4 inti top anga ta hian volume han cube inda ve ve nga ta hian square indanga an huai 2/3 le 4/3 ti khan ti mai turani ai rangin voi kat katira china pi r square h nia square kha ma 2 pi r h nia nga hei chu pi r square h copy thawula ma 1/3 pi r chuan hei l ta hian cube square o 2 po ka ziam sak the 4 by 3 kha azia dan hi voi ngam zan zir turani chuan a thei chuan in by heart lo pon mi thla lo lang mai tin exam hola thein hilin hlau ni chuan second som panga chungina zia zo vek mana chuwang chuan answer paper khoilai kila mo khan pencilin fi avak lovin in zia nga topa engeni tirele me thei tur khanin zia chung kha rei lawa chuan formula in chop sign in chok thei don tinani chu kha azia dan khalo chin sia phot mai ro